تماشاون هجان واشنگتن استودیو اندنگ امریکا دم باش. امیدی صد برنامه کرد ویزیون یا به هفته ده چندین راپورتا بینیم پیشوه. تماشاوران دلال دم باش. هزین سوریه دموکراتیک روزا سهشنبه به ایریشن لسر روجلات روجاوا و باکور عراق دست به اپراسیون رزگارکردن وی باجاری کرد. هسته دبیجه که رزگارکردن عراق یا دورپاچگری و داوی داعش بینه. وزارت درو امریکی جی راگهاند کو آزادکردن عراق با نایولهی امریکا گلک گرینگه. هفدم ترکیه جی نرازبان خود دوباره دکه کو امریکا پیشگیری دای کردن روجاوا و چکن گران شاندنه یپگه. اوه تاخا مشلبه آلی راستی باجیر رقیه و یکم تاخا باجیریه جدست چکدارین داعش بیت درخستن. هیزن سوریا دموکرات به پشتوانیا چکدارین ایلن عرب و هفت پیمانیا نفنتوی برای برایتیا امریکا اپراسیون آزاد کرنا پایتخت داعش لسوریا دهی دست بکرن. پیفدار هیزن سوریا دموکرات بیجتن لقوناغا یک و دو سین اپراسیون آزاد کرنا رقه توایا باجری هات دور پیچ کرن جبری هرشا برفره بو کنترول کرنا ناون دارق دست پی بکد. اکثر من 7 شهور قواتنا كانت پتر جحفت مهان هزین مکار بو دور پیچ کرنا رقا جسه آلیان آلیه باکو روجهلات و روج آواد کر و دیگل گهشتنا و آرمانجه اپراسیون آزاد کرنا باجری دست پی کر. وزارت درویا امریکا اپراسیون درکردن داعش جرقه به ارک پاراستنا سرکه یاره و بریا سروک ترامپ دبیند و باور دکت و شرکی گرام بد. رقا سوریا زور گرنگه و ارک سرکه بو ویرهوبریه. رقا یک جپای تختین داعشیه و نخشن هیرشن اوروپا لرقا هاد بوندانان. هیزن سوریا دموکرات دست به هیرش کرن و به باوریا ما شر رقا و دریج و زحمت بید. لئن پشتراستین جشیال هفت پیمانان برهوبری امریکا. امریکا بریارا پشتوانیا هیزن قصده دا و چک گران را دستی وان کرد و پشتوانیا ارده و آسمانی بوان برهف دکد. طبعا تلقينا الاسلحه من الولايات المتحده. بله هلبت مچک ج امریکا الگور بریارا سروک ترامپ وارگرتن. برنامه بو چکرنا هزین ما بچکین گران هيا بو آزاد کرنا باجار رقا. بریارا ری و بریا سروک ترامپ به پرچکرنا قصده و یپگی ترکیه توره کرد. سروک کمار ترکیه رجب طیب اردوگان لدما مهوانداری بالیوزن ولاتن بیانی گود لدمکا نزیک واشنطن دیزانت اواج شاشتی کرد. سیویلleri katleden پشتگیری ریخستنه که تروریست او سیویلان دکوژه به نجات پرستی خلکی در بکن و دجی هر هزرکا جدا به منچار بکه لگل بومبه که آماده بو تقینه بجین و تروریست به سیاست خواب کار بین او شاشیه که مزن دکن. ترکیه نراحته جبجداریا کردن سوریه دشار آزاد کردن دورین پرانیا عرب لی قصده نبتنی هزکا کردایه. هزا سنادیت یا هوزا شمر یا عربان برای بریاتیا احمد تجار سروک برای هفت پیمانیا اپوزیسیون سوری دگل چندین کمالین چکدارین عرب تفلی شر رقد بن. احنا نقاتل داعش. مشار داعش عربية هطا تخوب رقا كرد. أفانيزيكي 600 كيلومتر أملوديف داعش دچن. هيزين صناديد بكيمي 1000 چكدارن. جعالي باكور بجداري شاري دبن. امریکا قصده یا پرانیا وان کرد به هزا سرکو یا خودان باندورا هرمزن دشار دجی داعش ناف دکد. 5000 شروان دشار درکرنا داعش جرق بجدارن کوچاور دیتا کرن پر با آستانگ و زحمت بد پشتی داعش لدما پتر جدو سالن بوری بنگهن خو قایم کری. لیره برین قصده دبیجن ام بو هر آستانگ که آمادنه. هری آماده کارین گران دباجر دهاتنه کرن. مرگوت میجی قلعه دستهلات داری چه آماده کاری وانا بن عرض بگیره چه واره تختیکی دا بگیره واره ماین دا بگیره واره امبیجن کو چاوا هر جار وقت انتحاری تن یعنی دوام ملاندا آماده کاری کی پر مروف کاری بیجی پر یوغون کو هاتیه چه کرن هه یعنی باجار همو جسر عرض بن عرض كريه باجار زيادتر زحمتيه فيجي هنا وجفي زحمتيه رجي آماده كاري هاتنه تشكر آزاد کرنا رقا بریارکا و براله پشتی رقا آرمانجا آلین دیجی داعش وکی و بد لدمار جما سوریا و روسیا و امریکا و حوال بندن و دبریکانی دانه برو دیر زوره. خالد فتاح دنگ امریکا. بنگه انجیل که دشتری دجی داعش دا بنگه گل گرنگه و اف بنگه جا آلیه هیزن کواليسيون نو نتویج تکارانین یک جوان آلمانیا و نیز 207 لشکرین آلمانیا جد دوی بنگه ده دمینن هیئت پارلمانترین آلمانی چندین جاران حاول دو سردانا بنگه بکه لی بله اف جا آلیه ترکیه و اختیار رد کرن اونها آلمانیا حاول ده کو هیزا خواه انجیل که بکشینه
و چندین جرا هیئتک پارلمانترین آلمانیا حول دادن که سردان بنگه انجیلیکی لی ترکیه بکن لی آلی ترکیه دستور نادنوان اف یک جد به سدم عاجزبون آلی آلمانیا هر وها ترکیه دبیجه آلمانیا دکاره سردان بنگه ناتوه یا لباجر کنیای بکه وزیر دروی ترکیه مولود چاوش اغلوجده ده داخویانی که خود گوت آلی ترکیه دستور ناد آلمانیا سردان انجیلیکی بکن Alman heyetinin ziyaret etmesidir. پێشنیازە مە ئەوە کۆ دەستەیە ئەڵمانیا سەردانا بنگەها ناتۆ لە باژارێ کۆنیایە بکە دە دەستپێکێدا باشترە ئەv هەمی مە ئیرۆ گوتوبێشکردن ئەگەر ئەلمانیا گاوێن باش باوێ وێ دەمێ دێ ترکیێژی گاوێن باش باوێ به تایبەتی پشتی داربه لشکری یا لترکیه گلی کسین پیوندی نوان به وی داربه رهی ل آلمانیا جهبون و ترکیه چندین جاران داخازان و کسان جا آلمانیا کریبو لی بلی تو انجام جوی در نکتیه هر وها ترکیه آلمانیا جبو پشگیری ترور جه تانبار دکه وزیر دروی آلمانیا ده سردان خو ترکیه ده پرسین چاپمنی برسوان و بحث سردان خو کرد من مجارا انجلکی گوتو بهش کرد سردان بنگه ناتوی یا لکونیای چه مشکلی نینه لی دستور سردان انجلیکی نینه ده پیش روژه ده او یک ده زلال بید هر وها 405 کسین ترک لآلمانیا دا خوازا پنابریه کریه لگور یاساین ما چه جداهی دناو برا پنابران دا نینه بنگه انجلیک یا آدانا ده شر دجی داعش ده بنگه گل گرنگه به تایبەتی هێزە کۆالیسیۆنە نەونەتەوەی و بنگەهی کارتینە یەک جوان ئالمانیایە نێزە 270 لەشکرên ئالمانیا لە بنگەها ئینجیلێکê demînin niha Almanya ji ber pirsgirêkên di navbera wan û Tirkiyeyê hewl dide ku bingehekî nû ji bo hêza xwe încilekê bibîne İncirlik di şeredijî Daişê de bingehek baş bû lê parlamenterên me nikarin seredana wî cihî bikin li Ordinê bingehek alternatîv heye û şahê Ordinê jî pêşwaziyek baş kiriye ev cihgortin li bandûrê li ser şerêmeyê dijî Daişê bike ji ber ku cihgortin dem dikêşe Têkiliyên di navbera her du aliyan de roj bi roj xirabtir dibe bi taybetî ji çalekiyên referanduma Tirkiye heta niha tansiyona bilind berdam e û niha Almanya hewl dide ku çareseyek mayîn de bibîne û hêza xwe ji încilekê bikişîne. Akademisyen Nuriye Gülmen û mamoste Semih Özakça ku bi biryarnameya Desthilatê Qanûnê KHK de ji kar hatine derxistin pirtir jî not rojin ku di grevê birçîbû dine û rewşa saxlameya wan niha gehiştiye astekê pir giring. Parızvanên mafên mirova sendîkayên perwerdehî û gelek saziyên sivîl li Kadıköya Stenbolê ji bo azadbûna Nuriye Gülmen û Semih Özakça û ji bo daxwaza wan ji hêla dewletê ve bê qebûlkirin hatin gelhev. Bu ülkede bir adalet olsa eger li vî welatî edalet hebûye ew qas mirov nedhatin vir ez li dijî neheqê li virim ez ji bo piştgirî bidim Nuriye û Semih li virim ji bo acûn ji bo velî ez li virim û ji bo hemû kesên ku li karê xwe xwedî derdikevin û yên ku têkoşînekê bi rûmet didin li virim. Nuriye Gülmen û Semih Özakça bi biryarnameyên di hukmê qanûnê de ji karên xwe yê gişî hatibûn dûrxistin û not û yek rojê jî bi daxwaza rakirina rewşa awarte betalkirina biryarnameyên di hukmê qanûnê û vegerîna ser karê xwe li bajarê Enqerê di greva birçîbûnê de ne. Şu an Türkiye'deki yönetim kendi hukuk... Rêveberiya Tirkiye niha mafan bin pê dike. Divê pêşîl vê bê hiqûqiye bê girtin. Divê mirov bifikre û tev bigere. Rojekê pêdiviya van kesan jî dê bi hiqûqê çê bibe. Ji aliyekî din ve ev sûcê mirovayê ye. Bê lêpirsîn kesek ji karê wî bê avêtin di tu hiqûqê da tune ye. Ne hiqûqa bircûvayî û ne jiya dewletê. Çalakiyên Nuriye Gülmen û Semih Özakça ji hêla dewletê ve wek suç hatibû dîtin û di hefteberê hatibûn zindan kirin. Endama Weqfa Mafê Mirovan ya Tirkiyeyê Ümit Efe ji dengê Amerîkayê re dibêje divê daxwazên wan bi lezgînî bên qebûlkirin ji ber ku di greva birçîbûnê de hatine astekî xirab. Bi rewşa awarte û bi bernameyên di hukmê qanûnê de gelek karmendên dewletê ji karên xwe hatin derxistin. Nuriye û Semih not rojin ku hewl didin dengê xwe bilind bikin. Rewşa saxlemeya wan êdî gehiştiye asteka pir kirtîk. Em ê ji bo ku daxwazên wan di demekê zû de bi cih werin, dengê xwe bilind bikin. Em ê wek parêzvanên mafên mirovan ji bo ku daxwazên Nuriye û Semih bi cih werin, têkoşîna xwe berdewam bikin. Her wiha polîsan nehiştin ku di meşê de pankartên kulser wêneyên Nuriye Gülmen û Semih Özakça hene bên vekirin.
تێ گوتن کە ڕەوشەوان ڕۆژ بڕۆژ خراپتر دەبێ لەگەلێک باژارên Tirkiyeyê jî ji bo Nuriye Gülmen û Semî Özakça çalakî tên li derxistin. Hêjeyê bibîrxistinê ku di çalakiyên ku ji bo daxwazên Nuriye Gülmen û Semî Özakça bên qebûlkirin de gelek çalakvan hatin binçavkirin û girtin. Zozan Yeşer, Dengê Amerîka, İstanbul. سروک FBI یه بره کمی یه آخافتنک پیش اندام سناتوی امریکا پیک بینه. کمی پیشیا چندین هفتیان جالی سروک ترامپ و جکار یو هاتی بود درخستن. ترامپ دیار کری بگو کمی کار خوید درباره گمانن رولا روسیا یا لسر هلبجارتن امریکا ده باش نانیه جه. کمی یه روژا پینشمه پرسن سناتوران برسوه یه ببرسوینه او به طیبتی یه بحثا جکار درخستن خواجه بکه. لکانتون افرینه جبر شهر بردوام که ماهی الکتریکه ددومه و اوجی باندور کنینی لسر جیان رونشتوان هرمه دیگه. نتیجه هنما نوروز رشو او راپورت افرینه شاندیه. نپیدابونا جیرانی یک جی پرسکریکین که خلک افرینه پیرا روبرو دمینن. لو مجبور پیدا کرنا جیرانی وان برای خدای نافگینین جدا و حول دن جیرانی دابین بکن. بکار آنینا جنراتوران یک جوان نافگینایه. کل هر تا خیکی جنراتوره که امبران هاتیه دانین لیدی ساپرس کریکا جیرانه چرا سر نبویه ولاتی جی گل و گازنجان دیکن که قطبونا جیرانه باره کلوان زیده کریه چمکی باهای هر امبره کی دیگه $2 تا $3 ایروجی ام ببین ام به کاربران مشکلی مزنه جی یعنی شاید زنه دنیا هوینه مع مسئله اوه هنگ به برادر بنا شغله سر شیفت تجربه بندر دبن يعني مشكلة جيبي بشوية شيء دار دكابي بري موتور في دكات أمبر هابين موجودة نبوك دكاتي خرابي أو جي إمكانية خود نبي جهار موتور خود شيء ربي أنا قلت بشكل عام جنجشتك في كهربامون خودين جنراتوران بهابونا أمبران و دیگرین نرخص و تمنیه کش بردور پیچان سر افرین گلک جاران مازود پیدا نابه یان بهای وی بلنده هر وحالی چونین چی کرنا جنراتوران جیزی ده بهایه دوی درباره ده حسن نحسان و هاش دنگ امریکا را شروع وکر أنا صاحب والدي سريع 4 سال و میوان ده جیران لما قد بویا شوی چاقه ده ام جنراتوران جبو پیدا کرنا جیرانه بریا امبران کارتینه او هنکی بهایه گل جمرد به او بهایه یه بهابونه و نبدسته مایه چون که مازود بهایه هر وها چکرنا جنراتوران که و خراب دوین او جی بهایه چون کوفت پیدا نابه هر وها پرچین چکرن اوجی پیدا نابن پری جاران مازوت و نفلال پرسگرکان بوما پیدا که ام هفینه مازوت و فلال بوما پیدا بوما جعالی خواه کارگیری انرژی و پیشرسازی آب سری و بریه خسر را حول ده کار جنراتوران بشوپینه افسروکی کارگیری و حال سر روش جایرانه آخفی کاری مولیدات شوپینن جعالی تسعیر دا جعالی ساعت دا جعالی گلیه ملت لهن لما نوفنده لهن نوفچای دشوپینن نه پروژه ما هنه ما نوفچای او کری او واکریه گندد و كهرباء ام بكهرباء بكن برای کومینو مولیدا واردین اندن و به الیکاری مدیریت جی برای شبکه توتر منخفض ام و گندی تغذیه کن ام کنبن پزگرکی كهرباء گندا چرا سر بکن جبر شهر و آلوزیه لسوریه کجی 6 سالان دا بردوامه باندور کنینی لسر گلک آلیین جیان چی بویه دابین کرنا خدمت گذاریان راستی استانگیان تین نماز جیران کوهین پرسکریکا پیدا بونا جیران الافرین دودومه نوروز رشو دنگ امریکا افرین هزن عراقی دمن داویده دادگاه که کevin بدست خستیه کو داعشه او در بو زدان کرنا جلن ازدی بکارانی بو لتاخ حفده تموس لآلی راست باجار موصل آواهیه که دو قاطی هاتا آشکرا کرن کو قاطع ایک دادگاه شرعی دولت اسلامی بو و قاطع دویج دو بشان پیکت هات بش ایک زندان آفرتین ازدی بو بش دوی بو ظلامان هات بو درست کرن تم العثور على سجن لتنظيم داعش الإرهابي يحتوي ما دست بسر زندانه که کمال داعش یا تروریست ده گرتیه لایک جی زندانه جنان بو داعش مالباتین ازدیان تیدا زندان دکرن و خلکی موصل جی اف زندانه هون دبینن
گرتیگەها کا دەمی یا mêran bû rexîdî jî girtîgeha jinan bû. Bi gorey lêdwanên efserê navhatî ku belgename di nava zîndanê da bi dest wan ketîne ku jinên êzdî di evî avahî da hatbûne zîndankirin wekû lîstên navan û cilo bergên afreta. Li gorey belge û lîstên bi dest neketîn zîndaniyên jin û mêr di vê zîndanê de bûn. Piraniya wan êzdî bûn. Me ew belge girtine û li ber destin. Di vê zîndanê de me cilûbergên jin û mêra dîtine. Dê hête zanîn her di nava evî avahî da kerestên çêkirina bomban û kerestên kîmyawî lê hatîne dîtin. Lewma leşkerê Iraqê de evê baweriyê dane ku çêkirina kerestê TNT her di nava evî avahî da hate durustkirin û zêdebarî hebûna dadgeha şer'î û zîndana jinên êzdiyan û zalaman. Kawa Umer Dengê Emerîka, Mosul. پایتخت عراق بغداد هر دم د دربار تقینان ده در روجوا جهان ده جهد گیره لی او یک نپرس گیره که تنه ده همان دم ده رواندنا مروفانج بابت که سرکه لبغداد و مالباتن کسین هاتی رواندن ده بیجن جبر آزاد کرنا زارو کنوان پره گلک مزن جوان تخواستن پایتخت عراق الویداویه دبارکین آرامده دبوریدن و چندین تاوانن درنده دجی حولاتیان سویل تینه انجام دان وجبلی کشتن و پقینان کارن رفاندن لبغدا برف زیده بونه دایه. اوه حولاتیه که بغدایه تایبت بودنگ امریکا را گهاندو نویا که سر و جاوینوی آشکرا ببیتن و باسی رفاندنا کره خود دکت. ابني راح للأسواق يشتري. كوري من شو بازاري دا هن تشتام بكرة بشتي نيف ساعتي جيرو بو. از لێگەریام من نەدی جیران هاتم گوت کوڕێتە هاتیە ڕەواندن ئەز زێدەتری سەعاتێکێ چاوەڕێ بووم هەند کەسێ نەنیاز تەلەفۆنا من کردن گوتمە کوڕێتە ڕەواندیە ئەم 10 دەفتەران ji te dixwazîn rewşa min ya madî navinciye cîrana gote min polîsan agihedar bike heta ew serederiyê gel meselê bikin baş e ez nikarim polîsan agihedar bikim ez li ser lawê xwe ditirsim kesên ew revandî tiştekî lê bikin الدور کارن تندو تیجیه و تایباتی توانن رفاندنه وزیر نافخوی عراقی اجدایانه لیجنا آسایش و برگیریا پرلمانه حتی بانگش کنو ده کنگیرا که روشنامه وانی دا وزیر نافخو را گاند کوبتندی ده دجی تاوان بارن رفاندنان راوستن خطف من أجل الحصول على أموال رواندنا جبو پریان هنکینن تایبت و دوزن ایلی اف بگومان گنهکارینه ما گلک شیوه بره و برنه و آرمانجا ما رزگار کرنا کسین رواندیه اما لگور یاسه لگل کسین که رواندنه دکن دانوستاندنه بکن و ام قط لبورین ناکن لگل چی کسکی آن آلیه کی که کارکی وها دکه وقتی تا راگهاندن ولدی فهمی پیواران بغدا بنا آرامترین پایتخت تا هجمارتن و کارن تندو تیجیب بردوامنو هزن آسایش جی بلاوازی دینه دست نشان کرن ولداویه زرارمند سرکی حولاتینه البغدا نزار عبدالله دنگه امریکا رهبرین جهان reaksiyon خوش ایریشن ایران نشان دادن که هم آواهی پارلمانی و هم جی گورا خمینی هاتبو آلمان گرتن و پرتر جی 10 کسان هاتبون کشتن هری کم 40 کسان دین جی هاتبون بریندار کرد. سرکوی روسیه ولادیمیر پوتین به پیام که نویسکی جی سرکومر ایران حسن روحانی را راگهاند که روسیا آماده لگل تهران شیر دیجی ترور بکه. پوتین ایریش بیتوندی شرمزار کرد و سرساقی جی معلومات قربانیان را خواست. جیگر سرکوزری ترکیه نومان کرتلموشی ایریش شرمزار کرد گفت که ترور اول و مذهب ناسناکه. Ermenistan ku xudiye xurtiyên bazirganî li gel Îranê ji zara wezîrê karê derve Edward Nalbandian êriş mehkum kir û da zanîn ku ew li keleka gelê Îranê disekirin. Rexistina tundrê Daeş bi rêka ajansa xwe berpirsiya êrişa rakiribû ser xwe û gotibû ku leşkerên wê her du êriş pekanîne. Bi taybetî rêyek sereke li bajarê bi edre ji ber trafîkê gelek metirsîdar e û bi taybetî ev rê geltê kartanîn û bû çûna Erbil ji ev rê gelek giring e lê belê ev bûye sedema gelin metirsîdar û ji ber ku gelek qeza vedê çebin û xelkên li vî bajarê dimînin dibêjin em dixwazin rêya me bê durest kirin.
ریکا دهوک هولیر یک جوکانه روزانه رودان ترافیک لی پیدا دبنو به دهان هاولاتی بنا قربانی اددی ماهی آمار ریوبریا هات نوچون الپارزگاه دهوک دای دیار کرن کوج ایک 2017 تا کو 15 5 2017 355 رودان ترافیک پیدا بونه کو 63 هاولاتیان گیان خوش دست دایا و 949 کسان جی بریندار بونه هاولاتی نحیا بعد رج سدم رودان و ریک دلگران و چندین هولو بزاف کرینه کو چاره یک بوان رودانه هبید سبب في جاله بعد رفت سر چند ساله هاتي شکرین حتی بگم چند دخواست می هنه بو شکرنا به چاره کی بو به جاده به کر شادی بعضی ما تا کشتن دک جاره چند بشر هاتي کشتن مرو و یا دوی جمع گروپ ما حکومت کریشن امضا میت حکوم کرین بو چاره کرنا به جاده كودا دنجت ما واريشت ما بقينا هرما كردستاني كود بيني افشارعه روجه ده بتر اريشه لچت بن بو بازي حيوانات دي وهر وسام روفشك بجا هيفيا مش هرما كردستان و کوچاره که بو وبينن دا بس قربانيه بين دان وصار بس اريشه جي بنا چكرن گلک پازو گیانور لوی جاده دن بنا قربانی جاده تاخوازا مش حكومات يا مدفج مرة شرعي يا بزي مرة تستاچكن يا جيكي خوش بزي مرة چكن پشکا پولیسین هات نوچونا شیخان سدم بو شوفیران ودگرینن جبو نپیگیری کریاوان برین ماین هات نوچونه ما بیجی مگلک رینمایت هات چین هاتا دانان سنور قضا شیخان و بردوامج دیدانین از بیجم بارناکم یعنی چه جاده به علامل سنور قضا شیخان هوید و بردوامجی ویشولی کندی علامه دار نحیا بعد ری گازده حوالاتیا او بکو بیجن اگر مرور چندی تصادانی دوید چکی گلک ریدان تایبت گیانور و باس تینه کشتنه بیجد اگر تصادانن از بارم دی ریدان کبترن نی بو بیچی بیجن او رکاب بعد ری جاده کی سرکی او جاده تصا نهاتی دانان و حتی نوکه بس بردام کامله دیشته ویری با سلامتی حولاتیان و علامات مرورية ما هميل ويري هنا از بجم تشكي ماسيت خوصا الويريني بس ام داخل شوفيريت يعني قالك بيجيريب كم بيرماي هاتونو چوني دا تو شيريوان رويدان اتنا خوش نبن روزانه لوی جاده بدهان ریدان ترافیک پیدا دبن ایک جه سدما بلز هاجوتنا شوفیرانو یا دوی جه حکومت هرما کردستانه 24 سال 10 سالاتیه نشیانه جاده که دو سایتی جدهو که بو حولیره درست بکن سلام بالای دنگ امریکا با عدره باجار وبستریا ایالت مساچوستس ده سالن داویده موانداریا گلک پنابرینج سوریه دکه و جوان نزدیکی 10 مالباتی کردین روجوانه هفکار مسائل دمیجر چو سردان وان مالباتان و اف راپورت تایبت اما دکر یحیی سالکی تنه کرد سوری بولوی باجاری لوی هولدا جواکه که بچوکا خلک هرما خو عفرینه لور آواکه وی دست به پیوندیان کر قصد من انه عنوان فداره ام گیکوم هفته بن ام دخوازن فداره کرمانش که آنکی جماعت کی چه به و ام دخوازن ام بشار گی راوین گی او کرن على اساس ما بفارقینن و ام ناخذن وی فرقی ام دخوازن دیسا ام کوم بن دایکا یحیی کو به تبلیبونا وی پشتی سالکی کیف خوشه دبیجه جاران او زاروکین خل با هفبون ل شر سوریه مالباتا وجه هف خست زانه قچکه ما کوش دوره من دی چنم گاد جمع بدیم هم لحاله بنقول دوره هفده میونه رو بر علم که باطن جمع بچینو در بکران هفده بدینو ما او ندکر ایدال ورجیش نه ما تشتانه مرا هر یک بالات کی کات و هر مساک یک لکنه ام دل ورد دل ترکیه مون او دبیجه هبونا مالباتان لدور هف پر آلیکاریا وکر که جوی روشا درونیا خراب درکوه نکنه دیس الحمدلله جمع کرمان چیش که چه بینیون هنو همش خوش بیر بعد کنه هر دارن جمع در کن بره کوک دین دم بره خچ لوکی مواره کوک فکی دینم خده تو گفت ام کتابشون تختری نفسونی میگم بشین نفسه من نرحته یا نه نرحته چقدر میمدن چقدر آمدن بس میجی من نباشه افروشا درونیا خراب انجام شرکی درو درجه ولات سوریه
شرکی کو باوی یحیی دبیجه پشتی او قاسالین دریج هین نزانه سدمین خو چنه از حتی آنها نزانم و حرمال سر چه دبی یعنی چه انسانی چه و وقتی ناگناد و قاسا عالم کشتن به هزارا به میلیونا کشتن عالم هوا دوغریه نه دوغریه یعنی یحیی و هوالین خو د دمن خوین والاده لهف کوم دبنو چیروکن ولات وک جاران لگل هف پارودکن لیوینین شرو کریارن گروپین تروریست هر آمادنه کشتن پر بو ملت خطف دکرن ملت جبو 4 مليون ملت دبن عربيه ملت دزين جبو ملت دكشتن چه دکرن اساس ساقو جبو ملت فديه ملت دبن يعني جبو يا تي جمرابيه يا ازي تشرجك ما يعني مصطفى عبدو کو باوی کچو کرکی او کشه کا چاوان هيا د بیجه لور او درمان وردگره او سپاسیا خو جبو امریکا نشان ده حيش ده من الفر ما درم دكتوره دارو يعني دبي مشترى عملي بك وانا مشترى عملي بك وان شاء الله دبي بمشيجي سدي حفتي عشتي ببينيجي مصطفى دبيجه تن بياني زوروان دبه او جي بكومبونال دور هف هنكي سفك دبه عائله كرد الدور معكم دبن ان شاء الله يعني مينا بري يواش يواش يعني عائله ما كرد عفرينه دبي كوبانه دبي هنك لبركم ببن اما افضل ناس بكن در بكن چيش كي ام غربتيش بير بكش برغ غربته پر زوره پنابرن کردن سوری لوی باجاری کو گلک چیروکن غمگین هنه و گلک بیرانین لولات لدو خواهشتنه لوی درجی گلک هیوی هنه و د سریه وان هیویان دا وگرا سوریا کا بشر سوریا کا کجاره کدن آشتیله وگره وکبری جه باجار وستر ولایت ماساچوستس صالح دمیجر دنگ امریکا لأمريكا جبر كارمندين بياني اوين كو كار تكنولوجي ديكن فيزا كي طيبتها H1B برانيا كارمندين بياني اوي كل سيليكون فالي كار ديكن بريو في فيزا لأمريكا دكارن بمينن و كار بكن لي دستلاداريا ترامب دخوازه بيدا چوني لسر في فيزا بكه آگاهين برفراتر تبي رابطه ده ولايات كاليفورنيا بنگها كومبانيين مازنه وكو جوجل و فيسبوك دگل چندن دن او همی پشتاخوا به ویزا H1B گرم دکن کارمندن هجا ورگرن ده انجام دا کسین جچین و هندستان و ایران و چند جهندن لور کار دکن لیل دست پیکا و ساله سروک دانالد ترامپ بریارا جی بجی کرنه مور کر کو داخواست دکه پیدا چونه که لسر ورگرتنا پرنبران بکه او جی پیشا روژا ویزا H1B زلال ناهله رو خانه کنگرسمان دموکراتیک نونر سیلیکون ولی دبیجه بجداربونا جواکا پنابران بهای که مزدن هیا ام دخوازن برانبری هبه خلق جه چاندین جیاواستین جبو برانبریه او تشتان با آواکی جیاواز دبینن اف جی داهنان آوادکه ام دخوازن پشتراس بکن که کارساز لور بمینن و کمپانین خود درست بکن جدیولا کل هندستان برازیل و چینه بکن ام دخوازن پشتراس بکن که کسین خودی بهره دگلک بواران دا کارین خواه لامریکا آواکن نزدیکی 650,000 بیانی نهال امریکا خودی ویزا H1B یا خباتنه پرانیا وان ویزا لکمپانیین مزنتین ورگرتن رخنگر نورمن ماتلاف 25 ساله برنامه ویزا H1B دشوپینه یا راست ویزا H1B برنامه که آلوزه اوتنا جهدایه آرمانجی ورگرتنا کارمندن ارزانه یک پرزگیری کاوی هیا اوجی کارمندان گریده ده دما تو هاتی ورگرتن تی گریدان و دبه خودی کاری سودش کارمندی ببینهش بروی صدمه کارساز کامران الهیان لتمن 18 سالیه ج ایران را کوچ کریه امریکا وی گوت او باور دکه که امریکا دوید بردوام بید لسر آنینا کارمندن جهاتی جبلاتندن و کسین هاتی امریکا هاند ده لور بمینن یا تو دبینی خویای چقدر کس ج چندین ولاتن جدا جدا و اورن جدا هاتینه با هف لسیلیکون والی کار دکن از باور دکم اف مینا که باشه جبو پیش روز مروحیه بریارا جی بجی کرنا سرک ترامپ ده قانون ویزا H1B گورید حتی او ویزا بز بو کسین هری هجا و زیده تر همیه پریور دگرن بهید بکار آنین نه حتی کارن امریکیان جوان بستینن
تماشاوان هجا اف راپورتا ما داوی و هفته بو ام هیوی دکن برنامه بدلابه وندکارین بریا ایمیل فیسبوک و توییتر نرین خواجه مرا پار بکی حتی برنامه هفته و ببینن خیر و خوشیه ده دم باش